Ćao, slojite, kao pokušavam glumiti neku švabicu. Uglavnom, sigurno se možda pitate, ili ne, nebitno, ali ja ću ipak reći, zašto imam ljubičasti ruž na usnama? E pa ovako, ja sam tip osobe koji stvarno voli neobične stvari, kako ostale, tako i kozmetiku, pa sam smatrala zašto ja ne bi stavila ljubičasti ruž, pošto su mi stvarno dosadili oni nude ruževi i svaki video koji pogledam, žene nose nude ruževe, mislim svaka čast, ja ih isto volim, ali su mi eto iskreno dosadili i jednostavno želim da su moji videi malo eto neobičniji. Tako da, tko voli iste stvari koje ja, shvatit će me na što sam mislila. Znači, tema današnjeg videa su potrošene maskice. Znači, maskice za lice. Sheet maske, normalne maske, to jest koje se razmazuju na lice, peel-off maske, znači ima stvarno svakakvih. A razlog zašto ih nisam snimala skupa sa ostalim potrošenim proizvodima koje sam snimila, imam već 2 videa, ostavit ću vam linkove dolje u infoboksu ako slučajno neko nije pogledao. I naravno pozdrav za sve nove ljude, od srca mi to puno znači i hvala vam stvarno na svemu i na svakom komentaru, na svakom pregledu. Od srca hvala. Znači, što se tiče zašto ih nisam snimala skupa sa ostalim potrošenim proizvodima je taj što ih ja, ajmo reći, skupljam od 2. mjeseca i stvarno ih ima jako puno. Jer, kao što sam bila i rekla, ja stvarno nisam znala hoću se odvažiti, početi snimati za YouTube video ili neću. I na kraju stvarno jesam i drago mi je što sam se sama odlučila na to, jer svaki dan preko interneta, znači, upoznaju se novi ljudi, što i je poanta mog otvaranja YouTube kanala. Želim izmjenjivati iskustva, recenzije, šta god, znači vezano za beauty svijet, tako da svi ste dobrodošli kao i uvijek. Uglavnom, stvarno prelazim s teme na temu, to mi se tak dešava kad želim, ajmo reći, puno stvari reći u malo vremena. Znači, da, nisam ih snimala jer bi videi bi trajali duplo duže nego što inače traju, a i ovako su dugački. Mislim, meni ne smeta, ja volim takve videe gledati, pa makar trajali 2 sata, ali sam svjesna da svi mi radimo i da niko nema vremena sad sjediti i slušati nekoga 2 sata kak blebeće o nekim proizvodima, ali dobro. Uglavnom da ja njih vama pokažem, oni su ovdje u ovoj kištrici, stvarno ih ima puno. Kištrica je od Erdbeere, znači savršene jagode iz Aldija, 500 grama bilo je unutra, a pojela sam ih u sekundi. Ali nije ovo tema videa, koliko ja jedem. Da, znači maskice su takve, tako izgledaju, sve ću vam pojedinačno pokazati naravno i svrstat ću vam nekim redoslijedom, na primjer, koje su mi se najmanje svidjele, koje ne bi nikako više kupila, koje su mi ok, ali ništa specijalno, i one koje su mi top, koje bi definitivno ponovo kupila, mada smo iskreno mi svi svjesni da su sheet maskice ili bilo koje takve maskice za jednokratnu upotrebu samo support efekat, kao što ja uvijek kažem, jer mislim, ne može to zamijeniti jednu kremu ili serum ili nešto, tako da. A uglavnom, najvećim dijelom su namijenjene za hidrataciju, što je meni i potrebno, jer kao što sam bila i rekla, ja sam imala suhu kožu, hvala Bogu sad je normalna, ali opet eto, volim si nekad priuštiti taj ugođaj sa tim maskicama i ja ih stvarno volim, ali sam pretjerivala u zadnje vrijeme i svjesna sam toga da to nije dobro za okoliš, ali eto, šta ću, nisam se mogla suzdržati, ali sad sam stala. Imam dosta potrošenih, imam još dosta u kolekciji, to ću sve potrošiti, njih ću stavljati u normalne potrošene proizvode da ne bi morala ponovo snimati zaseban video, što meni iskreno ne smeta, ali eto, možda nekome neće biti interesantno. Mislim, video samo o maskicama. Tako da, eto, šta drugo da vam kažem, mislim da sam vam trenutno sve ispričala, a mi sad krećemo na maskice. Sad sam ja njih poslagala u 3 grupe. Znači, stavila sam ih ovdje ispred sebe, pa ću početi sa, ajmo malo drugačije napraviti, počet ću sa najlošijima. Sad ću vam odmah pokazati koliko ih ima, znači ove koje mi se nikako nisu svidjele, a krenut ću jednostavno samo pokazivati kako sam ih i naslagala. Znači, ovdje imam ovu kao u 2 pakiranja, znači balejna maska, jer ćete moći vidjeti. Uglavnom, to su vam one što imaju jednostavno 2 dijela, vidite da sam ja svaku rezala sa strane, da jednostavno mogu doći do proizvoda, jer su to maskice koje se
stavljaju na lice, mislim, koje razmazujete. I ja sam sebi kupila posebnu silikonsku četkicu baš iz tog razloga, jer jednostavno ne volim s prstima maljati po licu, kad već postoje alati za to, tako da, eto. Mislim da je nešto revolucionarno nije, naravno da možete i s prstima, ali eto, ja sam zatucana malo, pa tako da, nema veze. Što se tiče ove maske, jako loše. Znači, ona je sa bijelim čajem i ekstraktom breskve za svaki tip kože, da vam koža ne bude zategnuta i friški efekat u tom smislu, znači da vam bude friška koža. 2 puta po 8 ml imate u ovome, znači sve zajedno 16, mislim u ova 2 pakovanja. Katastrofa. Ona je meni bila toliko vodenasta na licu da je to bilo nemoguće za izdržat. Navodno piše da se to ne ispire, nego jednostavno da se umasira višak u kožu ili da otklonite sa tuferima. Mislim, tufere inače ne koristim na licu, tako da ne vidim svrhu zašto bi to radila. Koža mi je bila toliko ljepljiva poslije nje da je to bilo nemoguće za izdržat. Ja sam to morala isprat, mada čim se to ispralo nisam vidjela nikakav efekat jer maknula sam logično to sa lica, ali ne bi mogla jednostavno izdržati da mi tak ljepljivo to stoji na licu. Mislim, ja maskice većinom koristim navečer, ali ne bi mogla tako leći spavati, tako da što se ovoga tiče definitivno i veliko ne od mene. Dalje nastavljamo u istom tonu, znači identična balejna maskica, što toliko svjetlost odbija, uglavnom možete vidjeti. Identična kao ova malo prije vodenasta, ok, imala je relativno fin miris po lubenici, mada i nije baš nešto kak inače lubenica miriši, moje mišljenje, ali ista katastrofa koja je ova malo prije, sreća pa su kao limitirane kolekcije, ovdje piše jedna i druga, tako da definitivno ne bi kupovala ponovo jer kažem, katastrofa. I još malo takvih sličnih maskica, samo ovdje imam svaku od jednog dijela, znači imam ova kao zlatna i ova sa mlijekom i medom. Sa mlijekom i medom je za stresiranu kožu, a ova zlatna je za svaki tip kože. Ne znam, sa kurkumom i bademovim uljem, a ova je sa bademovim mlijekom i medom. Tako da, ne, kažem stvarno, ljepljivo lice poslije njih, ne vidim nikakvu njegu ili nešto. Ja sam, kažem, njih većinom ispirala, mislim da sam čak s jednom, ne mogu se stvarno točno sjetiti s kojom, sam probala ostaviti. To je ujutro izgledalo još gore, znači imala sam po licu mucice od jastuka ili nešto što se bilo zalijepilo, mislim kak sam spavala logično, tako da ne, stvarno ne želim taj osjećaj na koži, nije ni ugodno, nije mi ni fora, tako da naspram ovih 300 puta su bolje šit maskice, mada naravno maske u maramici je dodatno zagađivanje okoliša jer imate 300 čuda unutra i ovo i ono i pakovanje, tako da, ali dobro, tko sam ja da pričam sad o okolišu, ali uglavnom znate što sam htjela reći, tako da big no. Još jedna stvar koja nije radila apsolutno ništa, to su ove iPads, znači nisu podmetači za oči. Uglavnom, znači jednostavno stvari koje stavljate, to je kao te maskice silikonske ili kakve god koje stavljate ispod očiju, znači za okoločno područje, ajde sada izrazi se već jednom normalno. Uglavnom ove su, mislim da su bile zlatne, njih isto možete kupiti u DM-u. Ne znam što mi toliko odbija se svjetlost, jer su takva pakovanja. Uglavnom nemojte zamjeriti. Šta da vam kažem, znači unutra dobijete dva, naravno za dva oka, to jest za područje ispod očiju. Kolagen, hialuron, zlatna, tak piše ovdje, znači Jauti, tak je marka, kažem, ali iz DM-a je katastrofa. Mislim, ja većinom takve stvari i općenito maske za lice držim u frižideru, baš iz tog nekog hlađenja efekta u tom smislu i to mi se baš sviđa. Ali ne, stvarno, apsolutno ništa nisam primijetila, držala sam 15-20 minuta koliko ovdje inače piše, zapravo ovdje su kao 20 do 25, mislim meni je to sve isto, ja uvijek držim 5 do 10 minuta duže, nebitno koliko god da pisalo na maskici, ali ne, jednostavno baš nisam ništa vidjela ni da mi je napuhnutost splasnila, jer ja imam stvarno dosta problema sa podočnjacima, veliki su, tamni su kako kada, ali ajde pokušavam to nekako regulirati sa šminkom, ali ne. Stvarno, čak ni za tu namjenu, apsolutno mi nisu ništa radili. Ista stvar, ovi su iz Primarka, kako god, nebitno, znate na šta mislim.
Znači, za 15 tretmana 30 komada se dobije unutra. Ovi nisu silikonski, ovi su komaramice u tom smislu, mislim, nije papir, ali da. Znači, ako nije silikonski, znači ono drugo. Ne, znači ne. Koristila sam ih svako jutro tih 15 dana u tom smislu. Ne, stvarno veliko ne i nemam šta drugo da kažem. Nisu toliko bili ni natopljeni, mislim, naravno, ni ne želim da mi baš bježe po licu, ali ne želim baš ni da mi ne rade apsolutno ništa, kažem. Stvarno sam ih, baš sam se trudila koristiti svaki dan. Ne. Ne. Ove sam nedavno uzela, znači ovo je iz Sana, kao holografičke, sad ne znam kako će to moći vidjeti. Ako ne možete vidjeti, ja većinom kad stavljam maske na lice, slikam se, to mi je to neka fora i stavljam sve na Instagram, tako da ako je nekoga zanimalo kako baš izgledaju bilo koja od ovih maski, možete naći na mom Instagramu. Uglavnom što se ovoga tiče, Sofort Friše efekat, znači ne, vitamin B3 za svaki tip kože, Rossmanova marka, znači Sana. Jedino što fora izgledaju, fora mi je slika ispala, mislim meni se osobno sviđala, taj holografički kao efekat, ovo ono sa tim šljokicama kao presijavanje, ovo ono, ali bože me sačuvaj, apsolutno ništa nisam vidjela. Muž je koristio ovu masku, ovo je Balea Men za hidrataciju, znači jedan komad se dobije sa aloe verom i sa ekstraktom kamilice. 24 sata hidratacija za svaki tip kože, ne, stvarno, mislim, ok, moj muž ima bradu, ali ne znam, mislim, nikako mu nije sjedala na lice, mislim, stvarno, katastrofa, apsolutno ništa. Još jedna balejna, ovaj put je za mene, za 25 godina Balee, znači, sa voćem, za svaki tip kože, mango piše da ima unutra, mislim, ne. Jednostavno, mislim, ovo sad glupo zvuči, naravno, ja sam vam odmah rekla da su ovo maskice koje mi se nikako nisu svidjele, koje definitivno ne bi kupila ponovo, ali jednostavno, znači, pod tim ne mislim da mi apsolutno ništa na licu nisu radile, mada ja sam svjesna toga da te maskice ni ne mogu ne znam šta raditi na licu, ali bar da vidim onaj mali Sofort efekat koji se od nekih maskica stvarno dobije, jer kažem, eto, probala sam ih stvarno dosta, tako da ipak mogu nešto reći, ali ove jednostavno nisu imali ni dosta seruma, brzo se to osušilo, znači piše da se drži 10 minuta, ja kažem uvijek držim i duže. Ne, ona je bila, ja mislim, suha za 3 minute na mom licu, tako da ne, jednostavno ne. Vidim da ću se morat malo ubrzat, pošto video će isto trajati poprilično dugo. Ovako ću vam sad pokazati, isto su, oba dvije su od Balee, znači maska u maramici, ovo je Copacabana, ovo je sa kokosom, to jest sa kokosovom vodom. Oba dvije su limitirana kolekcija, mislim, vjerojatno ste ih viđali po DM-u. Katastrofa, kokos ni od kokosa, a obožavam kokos. Premalo seruma, osušila se za 2-3 minute kao i ona prošla. Ova jedino ima brutalan miris, stvarno mi se jako svidjela i lijepo je mirisala, ali isto brzo sušenje, nikakav efekat, tako da veliko ne. Mislim da je ovo zadnja koja je loša od Balee, to je ova za isto okoločno područje, znači za ispod očiju. Za svaki tip kože, da vam ne budu napuhnute, to jest da vam ne bude napuhnuto područje ispod očiju, sa hialuronom, sa kokosovom vodom i ekstraktom algi. Izgledate ovako ko Zoro, ne znam ako možete vidjeti. Ovo niti sjeda na lice, znači bolje su mi puno onda ove normalne, kako da kažem, mislim te iPads. A ove ko Zoro, mislim, katastrofa, znači to meni nije nikako stajalo na licu, bježalo mi je, padalo mi je, a ne mogu reći da je bilo nešto pretjerano puno seruma ili možda čak i je, ali to apsolutno meni ništa nije značilo, jer ne mogu ni toliko seruma, mislim, ovo područje oko očiju, kuda to sve natrpam, tako da ne, stvarno, niš ne radi i eto, mislim, stvarno sad ispadam negativna, ali eto, mislim da će biti zanimljivije kao krenuti prvo od najlošijih pa prema boljima, ali nema veze, uglavnom ne. Sad imam ove tri, znači one su iz Primarka, kako god, na njima čak možete vidjeti cijenu, mislim da su ove po 90 centi, a ova jedina je bila 2 eura. Znači, fora su mi bili ovake okrugle, da nisu one normalne standardne četvrtaste kao što su ove do sad bile. Znači, ova rozasta je plumping, znači sa kolagenom, ova je brightening, znači za posvjetljavanje kože i ova je za hidrataciju. A se trudim, uglavnom,
I to se nekad može priznat. Mislim, bar se trudim. Da, što da vam kažem, mislim, ne. Ima puno boljih maskica, maramica je onako malo deblja, što iskreno nekad mi je ok, nekad i nije, mislim sve ovisi, ne znam zašto kažem, sve su te maramice drugačije same po sebi, mislim što je logično, mislim pogotovo kad su različiti brendovi u pitanju, ali ne, kažem ove, eto, kad sam se našla u Primarku, jednostavno sam htjela pogledat, vidjet, isprobat, tako da kad idući put budem išla, da ih možda kupim ponovo, ali pošto sam, kažem, ih isprobala, ako možda naletim na neke nove, vjerojatno bi isprobala, ali kažem, za sad ne, stop s njima dok ne potrošim sve što imam, ali eto, kažem, ove isto, ne, nisam apsolutno ništa vidjela s njima. Još jedna za okoločno područje, identičnih 15 komada, zaboravila sam im pokazati sa onim bijelima što sam vam pokazala odmah na početku, ovo je isto iz Primarka, ove su bile crne, fora su mi bile zato što su bile crne, nisu standardne klasične bijele, apsolutno ne, mislim da su ove čak sa... ove su kao sa kavom, sa ekstraktom, šta mi je? Sa ekstraktom lavande i kolagenom. Ali, kažem, opet ne, kao, mislim, to je kao korejski brend neki u tom smislu. Pa sam, zato što znamo svi da Koreanci imaju brutalne kože i tako da, zbog tog sam se i odlučila kupiti. Ali, ne. Ove dvije, ova je iz, znači Sana Rossmanova marka, ova je Lovely iz DM-a, ova je u 2 dijela, ali kažem prvi dio sam bacila, kažem nema potrebe da ostavljam duplo. 2 puta po 8 ml, znači 16 ml se dobije. Užas, baš sam kažem, dugo sam slušala o ovoj maski i svi su rekli da je ono super, odličan efekt na koži. Ja stvarno nisam vidjela ništa, davno sam ju potrošila, sad se uopće ne mogu točno sjetiti kakva je točno na koži bila, ali znam da mi je bila jako loša jer mislim da sam i nju čak ispirala jer jednostavno nisam to mogla izdržati na koži. Eto, tako da ne. Ova sa mirisom lubenice, maramica se brzo osušila, nije bilo dovoljno seruma, fora je bila na licu, mislim da je čak baš bila onako, da je imala lubenicu na sebi. Kažem, provjerite na mom Instagramu, ako vam se naravno da, ostavit ću vam link dolje u opisu videa. Eto, samo radi slikanja, radi fore, da, inače ne. I zadnja što se tiče loših maskica, hvala Bogu, ova vam je isto marka iz Rossmana, sad kako možete vidjeti, ova vam je ona kao maskica koju stavljate na mokro lice i naravno ne sad da vam kaplje vode, ne znam kako, ali je uglavnom na vlažno lice i jednostavno ona se zapjeni. Fora je, ali čak mislim da se ova baš striktno, ova, pošto sam njih par probala, pokazat ću vam malo poslije, pošto su mi one donekle radile neki posao, ova mislim da se čak nije dodatno ni pjenila, baš malo nešto pjene je izašlo, katastrofa, mislim da nju čak nisam ni slikala, nisam imala šta da slikam, tako da piše sa kaktusom i ljiljanima, ok. Ne, 10 minuta se drži, ona se kao zapjeni, očisti vam lice, u tom smislu ovo ono, vi višak maknete, ali kažem, katastrofa. Ajmo sad preći na možda malo ljepše riječi što se tiče maskica, da nije sve katastrofa i ne. Sve ispada. Uglavnom, znači, ovo su maskice koje su mi bile ok, znači ništa specijalno, ali mislim da su mi bar malo nešto radile, bar ono što sam ja uspjela primijetiti. I započet ću sa Balejnom, bijela čokolada, znači isto samo jedan dio, to su isto one maskice koje dobijete u 2 dijela, 2 puta 8 ml, da ne ponavljam stalno, za svaki tip kože, znači čokoladno slatko, znači kakao buter, mlijeko i vanilija za zategnutu kožu. Uglavnom, miris fascinantan, stvarno potrošila sam i njihov gel za tuširanje, to ste vjerojatno već gledali, tko je gledao. Identičan miris, lijep osjećaj na koži, ali mislim, stavila sam i ovdje samo radi mirisa jer stvarno ovo je velika razlika, ovo mi je miris koji mi je stvarno oborio s nogu, eto meni je stvarno odgovarao i zato sam je stavila ovdje, inače bi vjerojatno vrlo lako moguće završila skupa sa ovim lošim maskicama, mislim, meni, moje mišljenje, ne mora znači da vama neće te maskice odgovarati, ali eto, meni za moj tip kože jednostavno nisu odgovarale. Mada na svakoj maltene od njih piše da je za svaki tip kože. Ali uglavnom, što se nje tiče, isto, jednu sam isprala, vrećicu, drugu nisam. Ne, miris, ali tekstura maske i toga svega i osjećaj na koži, ne.
I onda dolazimo do dvije iz Rossmana, to je jedna maskica, ali dva pakovanja, znači za, ne znam, 2, 3, 4 korištenja, sve ovisi koliko vam je lice i koliko debelo volite stavljati te maskice. Ovo je sa jagodom i ovo je kao peeling i maska u jednom. Znači ima sitna, ali ono je nešto najsitnije što sam vidjela, takva zrnca jednostavno ima, tako da ja to ne bi koristila, mislim, za peeling, jednostavno držala sam je toliko koliko je ovdje pisalo. Znači, šta vam još mogu reći? AHA kiseline za sve tipove kože, znači jagoda, 3 faze ima, uglavnom, ok, mislim, miris jagode je stvarno bio lijep, ugodan, ali što se tiče isto maskice, ok, može proći, ne kažem da ju nikad više ne bi kupila, ali da bi mi bila među prvima da trčim po nju, ne, ali opet kažem, eto, za isprobavanje fora i eto, ok, stvarno bila i bitan mi je ugođaj na koži, a sad da je nešto i radila, Balejna za okoločno područje, znači hidrogel, ti iPadsovi, podmetači, kako god, sa kofeinom i hijaluronom. Ovo je kao oni ko čipkasti, znači drže se 15 do 20 minuta. Ostavila sam, eto, samo iz tog razloga što su čipkasti, jako su mi bili lijepi, jako su bili ugodni, nisu mi se micali, nisu mi bježali po licu. Dosta su bili natopljeni, stvarno, što se tog tiče, za to sve pohvale, ali eto, efekat neki i da i ne, eto, tako da odlučite sami, ali fora je i kupila bi ponovo. Primark sa ugljenom u maramici, to vam je ona što se pjeni, što sam malo prije pričala o njoj, ali ova je stvarno pjenila. Bila mi je fora, ali ništa specijalno, stvarno nisam ništa poslije nje vidjela na koži. Koža mi je standardno bila očišćena, čista, normalna, tako da ok, kažem, kupila bi ponovo čisto radi fore, jer fora mi je to kad stavite, još pogotovo crna je maramica, i kad stavite onda vam se zapjeni na licu, kažem, fora je to za slikanje, što ja osobno volim, ali da je sad neki efekat, nije, ali ok. Rossmann sa holo efektom, fora, lijep ugođaj na koži, mislim da je maramica baš bila onak taman kak treba, sa hijaluronom, vitaminom C i E, acai berry, to jest ekstrakt acai berija, da, 15 do 20 minuta standardno klasične maskice, ok, ali kažem, identično kao ova malo prije. Fora za slikanje, ali neki taj support efekat koji ja inače tražim od tih shit maskica, to jest maskica u maramici, nije mi dala. Imali smo kratku pauzu za topli obrok, a sad nastavljamo dalje. Iduća maskica je od Garniera Hydro Bomb, znači noćna maska za lice, to jest stavlja se navečer, sa hijaluronom i što da vam još posebno kaže, mislim piše tu još svašta, ali eto da sad se ne pravim pametna. Uglavnom, zašto se ova maskica našla ovdje? Ok mi je, stvarno lijepa maramica na koži, lijep efekat, dosta seruma, ali jednostavno nekako mi nije to. S obzirom da imam dvije čak Garnierove maskice koje su mi fantastične i koje se nalaze u kategoriji maskica koje bi definitivno kupila ponovo, ova mi je bila ok. Zato sam je ovdje isvrstala, mislim da se ne lažem, da ne lažem vas, što nikako ne želim, a da ne lažem i sebe. Ok mi je, probala bi, dala bi joj šansu možda još jednom, mislim šansu. Ok je ona bila, ali ništa spektakularno. Sad nešto drugačije, ovo je Balejna fus maske, znači maska za stopala sa babasau i makadamija uljem. Znači za intenzivnu njegu i ovo mi je bilo tako fora. Inače postoje naravno one čarapice za stopala, znači maske jednostavno za stopala i te su mi super, ali do sad još nisam probala. Probala sam ovu, znači koja se namaže. Ovo je, mislim, fora mi je, miris je, ne može se sad osjetiti, uglavnom miris je bio stvarno dobar, tog se točno sjećam jer sam koristila samo jednu maskicu za stopala. Kažem, stvarno mi je bilo fora, ali to vam je ko normalna krema namijenjena za stopala, samo eto, namažete u malo debljem sloju i možete prespavati u njoj, znači stavite jednostavno one kuhinske vrećice, kako da kažem, što možete meso stavljati u njih ili šta god, stavite njih, zavežete, to jest ne morate zavezati, nego jednostavno obujete čarape i tak prespavate. Ja to nisam doduše radila, nego sam ih samo ostavila da se upije kojih 20 minuta, koristila sam ju na više puta, mislim da jedno 3 put, jer kažem, ovdje stvari ima dosta proizvoda, eto, sve ovisi na koliko debelo želite namazati, ali kažem, meni je stvarno bilo fora. Imam,
kremu za stopala baš, tako da ne vidim svrhu ovoga, ali eto. Mislim da ste već u mojim videima mogli skužiti da su mi poštapalice fora, ali tako da uglavnom, ali nema veze, mislim, svi to radimo. Iduća maska je ova Peel Off, ovo je Rossmanova marka, Selfie Project. Znači Peel Off maska, Shine Like a Star. Znači ovo vam je Peel Off maska sa šljokicama. Ova mi je bila ok, probala sam još njih par, to jest još jednu koja mi je super, mada mislim rade jednu te istu stvar, ali eto ova crna mi nekako, dosta mi se teško razmazivala i prvi put kad sam otvorila, probala sam sa jednom drugom, nju ću vam pokazati malo poslije. Nju sam razmazala bez problema sa onom svom silikonskom četkicom, super je bila na licu, kažem, sve imate na Instagramu. Ova mi je bila ok, nekako mi je bila malo čudnjikava, to jest čudnija nego ona, a kažem, stvarno po sastavu i po svemu su iste, tako da, eto, ne znam što je ovo i bilo ili je do baš ove moje koju sam kupila, ali ne vjerujem, mislim, maskice ko maskice, ali kažem, eto, fora je, stvarno šljokice se vide, super sve, ali kažem, eto, nije mi bila toliko dobra kao ona druga. I da, samo još jedna stvar, ova je bila sa bioaktivnim ugljenom i crnim kinoa. Ako neko zna, nek piše dole u komentare, eto, pošto ne znam ja. Ajmo to malo ubrzat. Ovdje imam 3 maskice od Balea, pa ćemo na brzaka proći. Znači, ovo je Balea hidrogel maska za lice sa ekstraktom maline. Sa ekstraktom lubenice i hijaluronom. Ovako je crvenkasta, znači stvarno tako gel maska, super mi je, fora mi je, ne bježi s lica, ne pada, odlična mi je što se toga tiče, ali mi je koža posljednje bila malo onako ljepljikava, tako da mi se zbog toga baš i nije svidjela, tako da bi još razmislila da bi ju kupila ponovo ili ne, ali sve u svemu ok, eto, fora je, mislim, isto, eto, fora. Druga je ova, nju sam kupila u Hrvatskoj, nju nisam čak ni vidjela u Njemačkoj, ima fora ovaj print, znači to mi je bila jedna od, što moći vidjeti? To mi je bila jedna od najdražih maskica koje sam slikala za Instagram jer je stvarno print takav na maramici i to mi je bilo fenomenalno. Ona je sa kivijem i cvijećem jabuke, to jest miris je takav. Uglavnom ok, samo eto brzo se osušila, maramica onako, samo eto kažem radi tog printa, možda bi ju kad tad eto uzela ponovo ili nešto slično tako da je možda malo drugačiji print, eto da ne budu slike iste. I imamo ovu Baleinu kaktus masku. Limitirana kolekcija, znači sa ekstraktom kaktusa i hijaluronom. Maramica mi je bila ponešto deblja nego inače što sam navikla jer je pokupila dosta seruma, tako da mi se zbog toga baš nije svidjela, brzo se sušila. Čula sam da su dosta ljudi bili zadovoljni sa ovom kaktus maskom, ali eto, ja iskreno baš i ne, mislim kažem, ne bi ju kupovala ponovo. Sad kad bolje razmislim, pošto sam svakako rekla da ju ne bi više kupila, nju sam vjerojatno trebala svrstati u onu prvu kategoriju koju je nikako ne bi kupila, ali eto, omaklo mi se. 3 maskice iz Rossmana, znači i Sana marka. Hidrogel, znači čipkasta, ko što je bila ona Baleina, ok, fora za slikanje, opet fora. Stvarno moram to izbaciti iz rječnika, pošto je meni već naporno, a mogu si misliti kako će biti vama. Dobra mi je bila, dobra je to, kažem, za slikanje, za takve stvari što ja eto volim. Možda malo smanjuje to tu napuhnutost ispod očiju, ali kažem opet ništa specijalno, ali vjerojatno bi kad tad kupila ponovo. Ovo je lipen maske, znači za usne, sa hijaluronom, aloe verom i kokosovim uljem. Fora, opet ja, dobra je bila, fino je njegovala usne, ali kažem, to je sve taj sofort efekat, mada kažem, eto, fora su mi takve stvari. Lupit ću se sama. Zanimljive su mi takve stvari, mislim, ima toliko riječi u hrvatskom i ja uporno fora. Šta te moram pričati na njemačkom ili na engleskom? Uglavnom, znači, eto, sve u svemu ok, fino je mirisala, fora mi je bila, mislim da imam na Instagramu sliku i to je to što ću reći. I imam ovu sam prije par dana, mislim, iskoristila. Ovo je kao Pearl limitirana kolekcija za svaki tip kože sa intenzivnom njegom, perlen, puder i hijaluron. Isto zanimljiva na licu. Neki efekat
i tu i tamo, možda sam vidjela, možda nisam, se ovisi kako sam taj dan očistila lice, mada se trudim da to uvijek bude perfektno, ali eto, kažem, možda i zbog toga kako sam očistila lice, ali uglavnom zadovoljna sam bila koliko toliko, ali razmislila bi, iskreno bi ju ponovo kupovala. I to kad me fora izbaci iz takta, uglavnom zaboravila sam samo reći da ovo je isto hidrogel maska i mislim da ste već mogli skužiti da možda malo više preferiram te maske nego one u maramici. I još jedna maskica iz Hrvatske, ovo je Evelinova maskica, ona je isto onako crna, pjeni se, ok je bila, ništa spektakularno da sam vidjela nešto posebno čistoću na licu, ko što i inače, mislim kad sama očistim lice, kažem, nije mi dala taj neki efekat koji ja volim, ali eto, kad bi se našla, naravno da bi možda ponovo uzela, sad šta ovdje piše, detoksikacija, magic efekat, mislim, ok. I još jedna što nam je ostala iz ove kategorije, onda se možemo prebaciti na one meni koje su super i koje bi kupila ponovo. Znači, uglavnom, ova je Harry Potterova maska, nju sam namjerno ostavila za kraj, ona je iz Primarka. Death Eater Sheet Mask. Print je stvarno isto bio zanimljiv jako, kažem, radi slikanja, nemam riječi, baš super. Ok je bila. Imala je dosta seruma, znam da sam ju mogla iskoristiti, mislim, više puta. Taj serum sam zapravo pokupila i možete staviti po vratu, po dekolteu, gdje god želite. Ja to i ne radim baš ili jednostavno natrpam sve na masku, koliko je još ostalo, pokupim sve zajedno s tom maramicom. Dobra mi je bila, zanimljiva, ali kažem, eto, mislim da je ovo isto bila limitirana kolekcija, jer idući put kad sam bila u Primarku, namjerno sam htjela, eto, radi sebe uzeti još jednu takvu, ili možda sutra prekstra za neki giveaway, voljela bi, eto, jednostavno da i vi imate ovakvu masku, to jest da isprobate. Ali, kažem, nisam ju našla, tako da valjda je bila limitirana kolekcija, ne mogu se sad sjetiti je li šta pisalo na ovome što sam otkinila, ali uglavnom, eto, sve u svemu isto ok. I eto ga, lagano, ali sigurno došli smo i do kategorije maskica koje obožavam i koje bi definitivno kad tad kupila ponovo. Ali ne sad. Znamo zašto. Sad, zaboravila sam reći da imam i dvije maskice koje su scrub za lice, to je peeling. Znači, jedna je od Kivija, a druga je sa smeđim šećerom. I... jao, sad se ne mogu sjetiti. Još je nešto bilo pisalo, ali nisam ja, mislim, ostavila taj dio. Uglavnom, vjerojatno znate, mislim, ovo nema ko nije snimao i ko nije hvalio. Za moj tip kože su bile super, znam da su neke cure rekle da ima za određeni tip kože. Ja se stvarno, ne znam zašto sam postila uopće ova dva gornja dijela, mislila sam donja na kojem možda malo više piše. Čija ono nešto, šta je ono pisalo? Uglavnom nebitno, aj sad da ne pametujem. Znači ovaj sa kivijem super, stvarno takav feeling na koži, ja vam to ne mogu objasniti. Ovo da ima u normalnom pakiranju, znači ko peeling za lice, definitivno bi probala. Ko što ima onaj od Kajsije isto Balein, tako bi probala i ovaj. Mislim, probala, nadam se da bi bio isti ko ovaj u vrećici. Tako da stvarno sam s ovim bila zadovoljna. Da, znači za lice i za usne piše. Ja iskreno te stvari ne koristim jer imam posebne stvari koje koristim za peeling usana. Ali naravno možete i s time proći, logično. Tako da stvarno oduševljenje veliko, definitivno kupovina ponovo i super. Da vam odmah pokažem i ovu peel off masku rozastu koju sam već spominjala skupa sa onom crnom. Znači ovo je isto Selfie Project, Rossmanova marka, Shine Like a Pearl. Znači selfie look, mekana koža, glatka koža, znači nema šta ovdje ne piše, sa... Perlen ekstrakt i pink pomelo. Eto, ako vam to što znači. Uglavnom, ova je meni fantastična bila. Super, šljokice se presijavaju. Malo vi osjetite te šljokice na licu, ne mogu reći da ne. Mislim, nisu one grube niti ništa, nego eto, osjećate kao da imate nešto na licu i pogotovo kad se ona počinje sušiti i onako zatezati vas. Meni je to onak iskreno fora i sviđalo mi se, baš sam se ova gledala cijelo vrijeme kako se presijava. Tako da, radi to mi je stvarno bila zanimljiva i da li mi je sad nešto spektakularno očistila kožu? Pa ne znam. Sad bih rekla i da i ne. Mislim, ne mogu ništa sa sigurnošću tvrditi jer, kažem, probala sam je samo jednom, ali bi definitivno kupila ponovo, baš iz tog razloga da sam definitivno uvjerena da je odlična. Tako da, eto, što se ovog tiče, iskrene preporuke, lako se skida, znači jednostavno ona kad se osuši nakon tih 20 do 30 minuta, jednostavno ju povučete i tako skidate. Naravno, morate paziti obrve, brčiće iznad usnica, dlake po licu, nebitno ovo ono, uglavnom, ali moje mišljenje ide bez problema dole i ja nisam imala nikakvih problema s njom. I jedna maskica za samopotamnjivanje, znači ovo je Sundance, kako da vam okrenem kako god. Ovo isto imate samo u Hrvatskoj, ovdje lažem.
vidjela sam i ovdje. Ali sam htjela reći da ovdje imam i prevod, pa vam možda mogu malo nešto detaljnije reći. Uglavnom, znači jednokratna maramica za samotamljenje, za lice i tijelo. Dodatna porcija hidratacije njeguje i štiti od isušivanja. Jedna maramica dostatna je za jednu primjenu, dermatološki ispitano, uputa za uporabu. Za postizanje ravnomjernih rezultata prije upotrebe preporučuje se napraviti peeling. Ravnomjerno nanijeti na čistu kožu i ostaviti da se dobro upije. Ne nanositi uz rub vlastišta ni na obrve. Izbjegavati dodir s očima, na kraju dobro oprati ruke, ovisno o tipu kože za 2 do 6 sati proces samotamljenja je dovršen. Uglavnom da vam ne čitam sve dalje, vjerojatno već znate. Ja sam s ovim bila zadovoljna. Samo problem je bio u tome, ja sam mislila da je to normalna standardna sheet maskica, to jest maramica, kako god sam ja to sebi već zamislila. Stavim na lice i držim i potamnim. Ja izvedila, a ono sama maramica. Ja rekao, šta ću s tim? Zato sam sad iskužila da piše i za tijelo, znači komotno se moglo sve onda s tom maramicom preći. Uglavnom ja po rukama nisam ništa loše osjetila, naravno da sam odmah oprala ruke, peeling sam napravila. Stvarno bio je odličan osjećaj, vidjela se razlika, stvarno definitivno mogu reći, zato kažem ovo ću definitivno kupovati ponovo. Što sam htjela reći? Morate samo jednostavno paziti, znači kako prolazite. Ja sam stvarno održala se uputstva i mogu reći da mi je bilo odlično. Trajalo je možda kojih 2 do 3 dana. Mislim, kažem, naravno da sam malo blaže te dane čistila lice, da baš ne bi u momentu skinula sve jer nema svrhe onda, ali za ovako negdje otića da imate malo preplanuli ten, odlično. Ajde da vam odmah pokažem i 2 garnjerove, to su one koje su mi fantastične i koje ću sigurno kupovati ponovo. Ovu sam čak i kupila više puta. Znači ovo je Hydra Bomb, standardna, klasična, mislim da nema koji nije vidio, jer nadam se bar probao. I uglavnom sam čula pozitivne recenzije, a i od mene isto definitivno imate pozitivno sve. Znači Hyaluron-Zoire, da vam jednostavno hidratizira kožu, dubinska hidratizacija. Uglavnom stvarno sam zadovoljna s ovom maskom i sve pohvale. Ali ova je još bolja nego ova, mada kažem u tom nekom sumirangu. Ova je sa kokosovim mlijekom i Hyaluron-Zoire. Nutribomb, znači kokosovo mlijeko, znači ovo je fantastično, ovo toliko seruma ima, ali to je onaj lijepi serum, baš mlijeko onako, mislim, fantastično, uživala sam, obožavala sam, čak mislim sam ovo i 2 put iskoristila, znači dan za danom, zato što jednostavno mi je bilo žao i nisam stvarno mogla nikud s toliko puno seruma. Maramica je bila fina, debljine kakve treba biti, natopljena koliko treba biti, tako da, stvarno ovo top, mislim da je jedna od najdražih maskica ikad. I da, poanta priče je da se od ove maskice stvarno vidio efekat na koži, znači blistava koža mi je bila par dana, znači a 100% je od ove maskice, zato kažem najveće oduševljenje od svih maskica koje sam probala. 3 maskice iz Rossmana još, ovo je mini, zato što ima po 4 jednostavno, znači ostala sam samo jednu da vam ne bi morala pokazivati sve. Ovo je ona marka Shiabens, ne znam, stvarno, izvinite. Znači za okoločno područje, ali doslovno za čitavo okoločno područje i za područje oko usnica. Nemam riječi. Dobar ugođaj, fora, drži se kojih 15-20 minuta, ako se ne varam. Mislim, stvarno smiješno izgledate, mislim da to čak nisam slikala jer mi je to baš bilo malo onak. Ovdje sam bila bijela, ovdje i ovako ovdje, mislim malo je bilo onak, ali uglavnom jako lijep efekat, sviđalo mi se stvarno i definitivno ću kupovati ponovo. Druga je Sun Su, znači korejska marka, uglavnom u Rossmanu sam kupila, ko što sam i rekla. Da, piše ovdje Korean Hydration Solution sa aloe verom i Hyaluron-Zoire. Nauči se više kako se izgovara. Znači za hidrataciju fantastična, miris, sve, znači nemam riječi, odlična isto maska, stvarno definitivno kupovina ponovo. I ovdje imam isto Rossman, samo Jinju Beauty, tako se nekako zove, Made in Korea, Bubble Sheet Mask. Znači ovo šta pjeni. Ove druge što sam i kudila i hvalila nisu je do koljena, ova maskica je fenomenalna. Čista koža, glatka koža, nahranjena koža, fantastična, tako da isto top. I došli smo do zadnjih 4 maske u najboljoj kategoriji i do zadnje 4 maske u čitavim potrošenim maskicama, znači one izgledaju ovako. Radi se o Balei naravno, Beauty Therapy, znači ovo za hidrataciju isto
s obzirom da je Balea, a imam love-hate odnos sa Baleom kako koji proizvodi, ali ovo je isto fenomenalna, znači ko folija izgleda, isto brutalica za slikanje ili tako nešto, mislim ja eto to, kao što sam već 100 put rekla i što ponavljam, mislim ne znam čemu toliko ponavljanje, uglavnom fantastična, definitivno kupovina ponovo. Hyaluron Zoire, mislim kažem, većinom su to sve za hidratizaciju jer kažem meni apsolutno ni ne treba za nešto drugo, mislim moje bar mišljenje, naravno na kameri sve izgleda savršeno, naravno pojavi se tu i tamo koji neželjeni prijatelj, ali sve se to da riješiti, ali kažem što se tiče hidratizacije, savršenstvo. Vitamin C, znači dolazi ovako, znači jednostavno ovdje vam je serum, a ovdje je ta maramica. Vitamin C, znači savršenstvo isto, stvarno sam bila oduševljena, znači znamo da je vitamin C za posvjetljivanje kože, za izbiljivanje flekova i takvih stvari, dobro da nisam rekla za ubiju. Uglavnom, znači vitamin C, hyaluron, antioksidativ, ne znam, stvarno je to definitivno ponovo jako dobra maskica. Balea čipkasta maskica, to je bilo nije set, ali sam namjerno htjela kupiti one što su bile za područje ispod očiju. Tako sam uzela i ovu, znači isto zeleni čaj i ekstrakt, to jest ekstrakt zelenog čaja i hjalurona, znači hidrogel maska, čipkasta, fenomenalna, stoji na licu kako ju stavite, dovoljno seruma, dovoljno svega, efekt poslije nje je jako lijep, blistava koža, nahranjena koža, mekana koža, glatka koža, sve što ja želim eto od tog Stop efekta, tako da isto fantastična. I zadnja je Balea čarapa, znači maska za stopala u čarapama. Zašto sam rekla da nisam nikad probala? Zato što je nisam, ovo je probao moj muž, ovo je već drugi put da je isprobavao i fantastično je. Znači ima ulje mente, zeleni čaj, nana mint, znači mint od nane, čaj, šta god, znači nema šta nema unutra, mislim. Ali ja imam takvu istu kremu za stopala, znači baš u onom velikoj tegli, onoj pakovanju, to koristim svake prestupne, ali hoću reći da je stvarno dobra kad se sjetim ju staviti, a stoji mi kraj noćnog ormarića, ali eto, zaboravim. Tako da što se ovoga tiče, ovo otklanja mrtve stanice kože, ako su vam kože grube, tipa od radnih cipela ili od nečega, ispucale pete ili šta god, ovo rješava sve, ovo je fantastičan proizvod i kažem, smije se koristiti samo 2 puta u godini, mislim da vam ni ne treba više, kažem, muž je oduševljen i sigurno kupovina ponovo, ali eto kažem, za sad ne, jer nedavno je iskoristio baš i noge ko bebina guza. I eto ga, dragi moji, došli smo i do ovog videa do kraja. Tako da, što da vam kažem, nadam se da vas nisam puno udavila, nadam se da ste uživali, da ste saznali možda nešto u maskicama, nadam se da sam to dobro koliko toliko objasnila, jer kažem, stvarno nisam htjela ulaziti pretjerano u detalje, jer ja, hvala Bogu, mogu pričati, mislim da ste to i primijetili. Tako da, eto, što da drugo da vam kažem, možda ste našli maskicu neku za sebe, možda ćete nešto isprobati na moju preporuku, ako da, jako bi mi bilo drago, ali mi obavezno pišite dole u komentare. Svakako mi zapravo pišite šta god mislite o meni, o mom načinu snimanja videa, o svemu, kakve teme želite od mene. Naravno, čeka vas još puno videa, malo jesam zakazala u zadnje vrijeme. Imam par stvari što trebam porješavati, pa onda se mogu bacati na snimanje. Uglavnom, totalno nebitno, sve u redu, tako da, eto, nadam se da ću biti češća, bolja, zanimljivija, trudim se iz videa u video, nadam se da to i primijetite. Vidim da neki to od vas i primijete i hvala vam od srca na tome. Što drugo da vam kažem, ako vam se video svidio, znate već što trebate, kliknite jedan veliki like, pretplatite se na moj kanal, besplatno je, podržite me, puno bi mi to značilo i ljubim vas i držite mi se, budite mi dobro, pazite na sebi, na svoje bližnje radi ove situacije, a i općenito i vidimo se do idućeg puta. Ćao!